yangu kule kumini mnafanya nini? Mulunguze. Mie kazi yangu ni busoda, kuleta amani. Kama mimi naona mnatembea vile mimi natembea kama munjia, mimi naona population inashikia furaha, naona wamama wazee wanakuwa walinipatia tu aksanti ile inea. Ile aksanti ile nakuya hapa na hii baridi mnakuya hapa inatosha. Sina besoin na kitu hata moya. Mie napenda mufurahi, napenda mutumike busiku jua saa zote. Depuis mimi nifika hapa mu 2021, balisema kukuye couvre-feu. Hakuna hata siku mimi nilifa couvre-feu. Mimi nilisema mimi nilale nje, lakini waituria watembee vile wanapenda. Mimi nifanye sacrifice na basoda yangu na ekipi yangu, memwe mukufanya nini? Mufusikie furaha, nione como pete muna enjoy, munashika furaha, munaenda, munarudia. Si vile. Donc, asante sana, pole sana na hii baridi yote. Mimi nawaambia watu nasema leo mvula ishakuya tulisha kwa mwelanga. Population mwache population ikale kuma nyumba, asema hapana, wao wale kupaka pale na sasa Mungu wangu. Vraiment asante ya mapendo ni Mungu ananionyesha, asante ya ile mapendo, mapendo munene mimi napenda nione ni mapendo ya kupendana na banani na bajirani. Ule uko naye pembeni, umupende. Kama unataka kunionyesha sasa unanipenda, penda voisin wako. Kama unapenda voisin wako, mimi nitashikia furaha.